Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kw'igenekerezo rya kabiri Nyakanga 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biboneka ngaha mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho bitangazwa ko abaturage bo muri leta iharanira kwikukira kwa Kongo bakomeje kugenda babona ibintu mu buryo budasanzwe. Turaza kwinjira tubabwire byinshi ko bikomeje kugenda biba, ariko ku buryo bw'ubuyinga bwa none turi kumwe n'umutama ugiye kudufasha muri aya makuru. Mutama, mwaramukanye amahoro ya Mungu? Mwaramutse neza, mwongeye kuramuka neza bwana munyamakuru, mumeze neza, murashima Imana. Yego, ubu tugiye kurabira hamwe ibiri kubera kuri unité de renseignement, turaza kandi kubagezaho raporo militaire tactique, turaza kandi no kurabira hamwe ibiri ko biragenda byibonekeza ku kibuga cy'imirwano mu bumanuko bwa Kivu. Imyiteguro ikomeye irakomeye, aho Mutamu uza kutubwira ko hagaragaye imirongo y'abaki ari buze kutubwira ko hagaragaye imirongo miremire ya bamwe mu bakomanda kabariwe b'abahibu ndetse n'abanakonda baraye bavuye Karami bakaba bageze mu gisagara cya Uvira muri misi ikomeye. Ibi byose nibijyanye n'imyiteguro ikomeye, aho turi buze kubabwira byimbitse ku bikomeje kugenda byibonekeza, amakuru atangwa na raporo zikomeje kugenda zidepozwa muri force bigaragaza uko ibintu bihagaze, bikagaragara ko urugamba rukomeje kugenda ruba imberenge ndetse bigaba bikomeje kugenda biba ibibazo bikomeye. Mutama, ikindi uratubwira ni igiki? Turaza kugaruka mu mirwano idasanzwe mu duce twegereye ahitwa Havesigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiruriyo Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiruriyo Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga ahandi nuko muri Amiruriyo Estate ku bakiriya bacu bamikora aringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiruriyo Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiruriyo Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43. Hamwe na Amiruriyo Estate turaheza. Aho ikitwa abarundi ndetse na wazalendo n'abafatanyabikorwa babo abongeye kurasana bikomeye n'igisirikare cy'umutwe w'intare z'asaramwe, ndetse kandi intare z'asaramwe ziza no kwamburwa ibifaru bigira kuri 3. Yego, turagaruka rero mu mirwano idasanzwe mu bice byariya Iwarikare. Hari byinshi byabaye kandi indege ziremereye zongeye gukoreshwa, akajugujugu zakoreshejwe n'ibindi bikoresho. Turababwira ese abasirikare baharwaniye ni bantu ki? Ni abarundi, ni FARDC cyangwa n'abacancuro? Turagaruka kuri situasiyo, uburyo situasiyo ihagaze mu bice bya hano muri Uvira, by'umwihariko ku ruhande rwa deployment z'abasirikare ndetse kandi n'amato agera kuri 3 y'abarundi yerekejwe muri Uvira azanye umusada w'abasirikare benshi ndetse n'intwaro nyinshi. turaza kubabwira kuri frappe de diversion yakozwe n'izasarambwe bifashishije AK-47 mitrailleuse PKM ndetse n'ibindi bitandukanye. Turaza kandi kubabwira barrage d'artillerie, umurongo w'intwaro ziremereye FARDC na FDNB bamaze gushinga mu misozi icungamiye igisagara cya Uvira. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda bigaragara, amayira akomeje gukoreshwa mu butasi. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na axe strategique uko ziriko ziragenda zitegurwa. Turajya Ruvungi, Rusabana, Gatumba ndetse no ku nkombe za Lake Tanganyika, tubabwire byose biri kugenda bikorwa.
ko strategie avant offensive turaza kuzinjiramo tubabwire byinshi ko bikomeje kugenda byibonekeza. Banywanyi ni muze tubane kuri iyi page Mutama, ndagira ngo duhere Uvira ubanze uduhido n'ido rihari kubijyanye na deployment iteye ubwo wambwiye ko iri kugenda ikorwa, zifashe gute? Bwana munyamakuru, ndagira umenyeshe yuko ibintu byakomeye kandi umenyeshe yuko ibintu byahinduye isura. Deployment ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi icyitwa abakomando bazwi ngo n'inyenyeri za Bujumbura, nibo bazanwe. Abo basirikare ngo n'inyenyeri za Bujumbura nabazwi ngo batoranyizwe bikomeye cyane n'uyu musirikare ukomeye witwa Prime Niyongabo. Uyu rero witwa ngo bitwa ngo n'inyenyeri za Bujumbura bazanwe mu misozi ya za Uvira, by'umwihariko ku ikubitiro bahise bashyirwaro mu misozi ya za Kavimvira n'ahandi batandukanye. Aba bashyizwe muri ino misozi itandukanye yegereye Kawezi mu byerekezo bigana ku muhanda RP 1120 ugana mu byerekezo bya Kihande ndetse na hafi ya za Remera. Biravuga yuko aba biteguye kubohoza ibice byose umutwe w'Ineza Sarambwe ufite, kandi ngo biteguye guhangana no guhatana ku rwego rudasubirwaho. Yego, nibyo nibikomeje kugenda biba, si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu. Ibintu byagiye bitegurwa hifashishijwe amayeri akomeye ya gisirikare mu bitandukanye nk'uko byagiye bigaragara kandi bikavugwa, aho byagiye bigaragara ko mu bice bya Ruvunge, Rusabana, Gatumba n'ahandi hagiye hagaragara ko ari axe strategique byagiye bikoreshwa. Ndibaza kugeza ubu difference hari ni iyihe? Si ubwa mbere bigeragejwe, ahubwo kugira bitange umusaruro byakozwe mu buhe buryo butandukanye n'uko mbere bizakorwaga? Igihari mu gutanga umusaruro mu bice uyu mutwe ukomeje kugenda uzanamo abasirikare mu bice byinshi bitandukanye. Yego, igihari kigomba gutanga umusaruro ni uburyo noneho ubwumvikane buri hagati y'igisirikare cya FARDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abacancuro, ku ruhande rw'abandi bafatanyabikorwa babo, ubona yuko bakomeje kwambarira urugamba gukomeza kandi gukara ndetse no gukaza umurego ku rwego rudasanzwe mu buryo butandukanye n'ubwo twabibonagamo. Kuko nk'ubu ngubu iyi misozi ya Ruvungi, imisozi itandukanye yariya muri Uvira, imisozi ya Kitijya no mu misozi y'ahitwa Tembe n'ahitwa Kihande, hariya hantu ni ahantu ubona yuko igisirikare cy'u Burundi kivuga kiti twebwe ntabwo dushobora kuba twahatakaza, kuko mwagiye munabyumva yuko biriya bice ari ibice by'ingenzi leta y'igisirikare y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yagiye ivuga iti mu gihe abarundi mwamubohoje ibi bice biranashoboka yuko ubutunzi buhari bw'abari n'amabuye y'agaciro cyangwa n'ibindi bikorwa bitandukanye dushobora kuba twabibagororera mu rwego rwo kubagaragariza ishimwe rikomeye cyane. Mwagiye mubibona yuko rero impamvu ikomeye cyane, kandi murabibona yuko impamvu ikomeye cyane uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi impamvu gikomeje kugenda kideployinga abasirikare muri ya misozi ya za Ruvungi. Urega si Ruvungi gusa, na hari za Rungutu, muri ya misozi iri hejuru y'Isanje abarundi barahari. Ni ahantu abarundi batari muri ya misozi ya za Uvira, ndetse ni ahantu abarundi badakomeje kugenda basatira. Biranavuga yuko ku ikubitiro no biriya bice bya Shabunda hamaze iminsi hari imirwano idasanzwe. Iriya misozi ya za Pinikusu yitegeye cyane intambwe ntoya cyangwa se intambwe ngufi cyane ugana mu byerekezo bya Pinikusu hafi ya za Kabare ndetse na za Bukavu, ukabona yuko ibi bintu bishobora kuza gukomera. kandi mwabwana munyamakuru nakubwira yuko ibi bintu biruze kuba ihurizo mu gihe urugamba rwa rukomeje kugenda rukomera, ndetse kandi mu gihe urugamba rwa rukomeje kuba ihurizo. Ndakubwiza ukuri ko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa n'igisirikare cy'u Burundi ho imbaraga bazanye ni imbaraga nakubwiza ukuri ko ziteye ubwoba, ariko nanone ku ruhande rw'uno mutwe bikavuga yuko uri kwiga ingamba zikomeye. Nk'ubu turi kuvugana hari inama ikomeye cyane iri kubera muri iriya mujyi wa Goma. Ni inama hagati ya Alliance Fleuve Congo ndetse kandi n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo n'ubundi Ineza Sarambwe. Ni inama igamije kwiga ku bikorwa bitandukanye byo gucunga umutekano mu bice Alliance Fleuve Congo bafite cyangwa Ineza Sarambwe, kandi ni inama igizwemo uruhare ndetse kandi n'inama itumijwe igitaraganya. Ni ibiganiro biri hagati ya Alliance Fleuve Congo ndetse kandi n'Ineza Sarambwe mu kugaragariza kugenda bakora kandi bigamije gushakira hamwe igisubizo ibikorwa byinshi biri kugaragara, ariko nta kindi
kiri kugaragara ku ikubitiro nta kindi cyatumye uyu mutwe utumiza abanyamakuru kugira ngo ugaragaze ibikorwa byinshi umaze kugeraho ndetse kandi ugaragaza ibikorwa byinshi uri gukora cyane ariko mu byo uri gukora aka kanya urakomwa mu nkokora kandi uri gutsindwa bikomeye n'igisirikare cy'u Burundi hakurikijwe uburyo ki urugamba rukomeje bigenda muri rusange. N'uzajya ubona uyu mutwe wakoresheje inama ujya uvuga uti hari ikintu kidasanzwe baye byaba ari ku ruhande rwabo mu buryo buri positive mu buryo buri negative, ariko ndakubwiza ukuri ko amanegativite cyane niyo ari kugaragara cyane ku ruhande rw'iki gisirikare cy'uno mutwe kuko mu bice byinshi bitandukanye uri gutsindwa ku rwego rudasanzwe. Yego wambwiye uti kuri ligne avance akomeje kugenda hoherezwayo abahibu ndetse n'abanakonda. Wambwiye ko bamwe baturutse Kami abandi baturutse mu bice by'Imaniema bageze muri Uvira. Mu by'ukuri abakuza mu gihe twari tuzi ko hari CCRF twakitega iki muri misiyo bafite niyi? Misiyo bafite na yenderega bwana munyamakuru ndagira mu bwiza kuri komisiyo iri hagati y'abasirikare ab'igisirikare cya FARDC. Misiyo iri hagati y'igisirikare cy'u Burundi na yindi ni ugucunga no gufata imisozi myinshi itandukanye yahariya muri Uvira bakayicunga cyangwa se bakanongera ibice mu bice bafite dore ko bavuga yuko kwikubito si Bukavu si Uvira bashaka gusa ahubwo barashaka Sudi Kivu ndetse kandi bagakomeza ngo n'imisozi ya teritwari y'Amasisi imisozi ya teritwari Rushuru n'ibindi bice bitandukanye bakabikuramo. Ukabona yuko rero ibi bintu biri buze guteza ikibazo ndetse kandi n'inkeke ku rwego rudasanzwe kuko intambara kugira ngo ikendere cyangwa se ihagarare uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi gikomeje kurengera imbaraga ku rwego rudasanzwe kandi izi mbaraga zibuze guteza ikibazo ku rwego rudasanzwe. Reka dukomeze turebe ibikomeje kugenda bitangazwa ndetse n'ibiri kuba aho Moise Munyarugabo yamaganye ubutegetsi bw'u Burundi. Ubwo tukureke nawe usome ku mazi ugaruke noneho tujyana no mu Minembwe aho tubwira ibiri ko birahabera ndetse no mu bindi bice bya teritwari ya Fizi. Ni mu burakari bwinshi Moise Munyarugabo yamaganye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Moise Munyarugabo hose mu butegetsi avuga rikijyana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku gihe cya Joseph Kabila na nyuma ye. Mu burakari bwinshi yasabye guverinoma y'iki gihugu n'iy'u Burundi zigaba ibitero ku banyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo guhita zihagarika by'ako kanya bitaba ibyo bikavugutirwa umuti. Ni mu butumwa Nyarubugabo yawabaye senateri muri Kongo yanyuje ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter aburira leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa abasaba ko bagomba guhagarika intambara bashoye ku banyamurenge batuye umurenge. Muri ubwo butumwa yagize ati uyu munsi ndasaba guverinoma y'Kinshasa kwitihagarika ibitero igaba ku banyamurenge kandi ikaba ibibaye itabihagaritse bishobora kuzayigaruka mu bidatinze. Yaboneho kandi gusaba leta y'u Burundi ifatanyije n'iya Kinshasa igaba biriya bitero kuri bene wabo banyamurenge kwirinda gusenya amateka yubatse hagati y'impande zombi abarundi ndetse n'abanyamurenge bukareka kwivangura no kumena amaraso y'abaturage b'inzirakarengane. Yagize ati Uburundi nibuhagarike kumena amaraso y'abaturage b'inzirakarengane butazabatubera amateka. Iminsi ya icyanyemo n'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo zifatanyije biravuga ko zagiye zigaba ibitero mu duce dutuwe n'abanyamurenge bakora ibitero byo ku butaka n'ibyo mu kirere bakoresheje drone ndetse n'intwaro ziremereye. Abatari bake biravuga ko bamaze kubigwamo utaretse kandi abo byasenyeye abo byatumye imitungo yabo yangirika n'ibindi bitandukanye. Moise Nyarugabo kuri ubu ari mu bice biyobowe n'ihuriro rya AFC MRDP twirwaneho aho yageze mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka. Bivuga ko yahagereye igihe kimwe na Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka irenga 18. Akaba ari amakuru akomeje kugenda agarukaho ndetse aba agenda agarukaho mu buryo budasanzwe. Ngayo nguko rero tujyane mu Minembwe noneho tubwire aha Moise Nyarugabo aho ibyo yatangaje uko bihagaze ndetse nuko kuri tere biri kugenda bimera byifashe gute. Mu misozi y'Iminembwe ho nta kindi kiri kuhavugwa nta kindi kiri kuhagaragara. Ndagaruka ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mbaraga bari gushyira cyane mu kurwana ni
n'uyu mutwe witwaje intwaro w'intare zasarambwe ndetse kandi aha tukomoza no kwitwirwaneho kandi nanone bikagaragara yuko nubwo uyu mutwe uri kugabwaho ibitero simusiga kugaragara yuko rwose ibi bintu biri buze gutera ikibazo ku rwego rudasanzwe kuko ku ruhande rw'igisirikare cy'uyu mutwe bari kuvuga yuko intwaro nyinshi cyane bateguye mu bice byinshi bitandukanye batigeze bazana intwaro ziri mu bwoko bw'amapite mu rwego rwo guhangana n'iki gisirikare batigeze bazana izi drone za CH4 mu bice bya hano muri Minembwe kuko bavugaga yuko ibi bice badashaka yuko bishobora kuba byabamo ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko ku ruhande rwa sosiyete sivile ishobora kwirenganiramo ariko nanone bikagaragara yuko muri ino misozi igihe hari iki kibazo gikomeye cyane n'abaturage b'iminembwe bakomeje kugoterwamo hagati batabona aho baca bajya kugura umunyu batabona aho baca bajya kugura isukari batabona uko babaho mu buzima busanzwe uretse ibiribwa bahinga mu bice by'iwabo ndetse n'amata y'inka z'abaturage ba hano muri bino bice urabona yuko imirimo situwasiyo yo niyoroshye kandi biragaragara yuko uko iminsi igenda izahaza indi niko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'abarundi bakomeje gukora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo bagabe ibitero simusiga kandi ibitero karundura ari nako nanone uyu mutwe nawe uvuga yuko ugiye gukora buri kimwe cyose gishoboka ukaburizamo ibi bitero bikomeje kugenda bigabwa n'ingabo za leta Kinshasa ndetse kandi n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi n'abo batatu ubona yuko bari kuvuga yuko amafaranga bahawe atari bupfa ubusa bafatanyije n'abarundi ngo bagomba kugaruza ibice byose bimutwe bineza saramu dufite kandi bakanagura n'imbago z'ibindi bice bitandukanye bitarimo ingabo nyinshi z'Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. General Gasi tutacana imbizi n'abazarendo batamwishimiye yaraye ageze mu gisagara cya Uvira. Ese kubijyanye na ordre militaire ziri gutangwa habari icyahindutse nyuma y'uko uyu musirikare uvuzwe ko hageze? Icyahindutse ni motivation ni motivation and inspiration nicyo kintu ubona yuko kiri mu basirikare cyane bari muri misozi kuko bari kuvuga bati uko bakomeje kugenda batwerezamo abasirikare niko bazana briefing zitandukanye bavuga bati ariko urugamba twarurwana gutya umwaka avuga ati ariko twarwana izo mu birere abandi bati twarwana izo ku butaka abandi bati twarwana izo mu mashyamba abandi bati twarwana izo mu mazi ibyo rero nibyo bikomeje kugenda bituma n'ubundi ubona yuko izi ngabo abo basirikare baba Kinshasa ndetse n'ingabo z'u Burundi nicyo gikomeje kugenda kigaragara yuko bakomeje kugenda basa naho bazanye igishusho yihariye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba muri bino bice bya Sud Kivu ndetse n'ibindi bice bitandukanye bya hano bikomeje guhanganirwamo hagati mu tweneza saramwe ndetse no ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kinshasa kandi ubona yuko ku ruhande rw'izi ngabo bakomeje kugenda bagaragaza yuko bafite umurongo mwirirwaho kandi umurongo nakuka aha kandi nyango twanabishingiye no ku magambo adasanzwe uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yavugiye muri ino nama ya Nuit Sacré avuga yuko rwose ngo nta kintu kizatuma hakomeza kuba ibiganiro hagati y'uno mutwe mu gihe ngo ibiganiro biba mu gihugu bitabereye mu gihugu kandi ngo we atagizemo uruhare by'umwihariko mu rurimi rwa politike cyangwa mu mvugo ya politike twebwe duhita tubyumva cyane yuko n'ubundi gahunda afite ari iyo guhangana ndetse kandi no guhatana kandi byatangiye mu bitero ubona yuko biri kugabwa mu bice byinshi bitandukanye byano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo uko umunsi ugenda uzahazuye. Yego nibyo reka duzamuke tujye Kavumu hamaze iminsi havugwa amakuru atandukanye ku ngingo zikomeye zirebana na attaque ndetse na contre offensive ndetse na espionnage byagiye bigaragara muri bice update z'iminembwe ni update z'Ikavumu nyuma yo ko watubwiye uko iminembwe bimeze byifashe gute? Update y'Ikavumu na kindi kiri gukorwa muri misozi yegereye Kabare misozi yegereza Bushariko ndetse n'ahandi hatandukanye urabona yuko ikiri gukorwa ndetse kandi ikiri kuba ibiri kugenda bihagenda cyane mu ruhande rw'ikikango gikomeye ku ruhande rw'ineza Salamu ngo bakomeje kuvuga bati mu gihe ibintu bya bikomeje kugenda bitugorana cyane ibikoresho bihari mu bitegure abasirikare bahari mwitegure urugamba ntago rworoshye kandi rugiye gukomera cyane hakurikijwe uburyo ki ku ruhande rwa adversaire naho bakomeje gutegura intambara idasanzwe kandi intambara ishobora kuba mbi cyane mu buryo butunguranye mu gihe gitoya. Yego kugeza Kavumu komeza tugere mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ugenda tubwira ahandi hagaragara kwitegura cyase n'imirwano ishobora kuba iri kuba. Kavumu tuzamutse mu misozi itandukanye yahariya muri teritwari ya
ni deployment ho nta kindi kidasanzwe kuko nta mirwano ikomeye cyane no igana ku ruhande rwa FARDC n'abafatanyabikorwa babo bazana intasi bya hato na hato intare zasaranzwe zikazikanga kandi buriya baravuga ngo nandi urivugirwa ubusa buriya niba bakomeje kwikanga izo ntasi byanga bikunda buriya wasanga zihari bikingiye nuko byagiye binatangazwa n'uno mutwe ku makuru yakomeje kugenda aturuka ku baba bafite amakuru ya hafi y'uyu mutwe bavuga ko ngo bagiye bafatangwa intasi bamwe mu bantu bagiye bagaragaza ariko nanone ntibyumvikanwe n'abantu benshi bavuga bati aba ni abantu bagaragaza wenda bitari ibyanyabyo ariko ku makuru ahari uruhande rwa FARDC kavuga yuko bakomeje gukaza inzego z'ubutasi cyane kugira ngo batate ibi bice byinshi bitandukanye umutwe rero bazabona uko bagaba ibitero Warikare ho nta kindi ni ibitero siga ibitero bya kajugujugu ahitwa Ifaturwa gukumbirwa ndetse kandi no mu byerekezo bigana hariya za Ikobo nyuma yo gushaka gusubiza inyuma uyu mutwe w'ineza sarambwe ari nako nanone deployment ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC Butembo aho bashaka kubohoza iriya misozi ya Rimbongo Migeri Katiri muri Rubero ndetse n'ahandi hatandukanye n'ara za Kamandi ubone ko ibintu bitoroshye muri rusange. Yego reka dusoreze ngaha Mutamba tugushimire cyane ko mu masaha ari imbere turazikongera tukuvugisha tugezeho n'andi makuru y'ibiraba bigezweho. Yego murakoze cyane urugana munyamakuru. Banywanyi mudateba kubana natwe ngaha natwe reka tubashimire ubwitange n'urukundo mukomeje kutugaragariza ngaha kandi wo dukurikiye bwa mbere usyonde sabone aha tubagezaho amakuru akomakomeye arabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu Hasta la vista.